thank you iti sanya panakaw mo mga dangdangag kadagiti drama ama ng biyanang kan biag ti tao amay patpatangatang diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan man nga rod ni Kabsat Aisa san napudnanagan ti may drama itangam sakbay na makablawa mampay ti Orenya family kan Kiape family from Brenda Kiape ni Marites Obeda kan Dalinlin Damias and Company. Kastiman nga ron ti kunani Kabsat Aisa, dear manang biyanang, kinaapal ka na nga to a pride, titinartarakan ko dito puso kan panunot ko. Tangamin adagayim ko asigo na kaadala, nakalpasak iti panagadal ko, idinto ta isukat saan na nakaturpos iti kolehyo. Kat ti pagsakitan launay tinakam ko, apay nga isupay asaan na nakaadal ti pimintas ti biyag na. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Aisa, si Mang Petgaya manipod abroad di gayem mo. Nagkita kayaw? Asino agayim ko, tatang? Ni Melay Gayim ko day jayon. Nagka-eskwelahan kami la iti elementarya kan high school. Ngamsaan ko agayim. Agad kanayon kay ba't nagkuyog iday? Kanayon kay di balay da. Uno saan? Iso ti kanayon nga umay di ti balay. No daw kasyon di ti lugar tayaw. Na kayo akanayon nagkuyog iday. Idi saan itan? Apay, anda ka ni saan yaw ang nagkinaawatan? Anda baso lakin ka, unaw. Tsak kaya tikas dya klase ti tao. Palangguan, kan feeling back nang. Palangwa daya. Kat saan may nagsingpet tupay? Napakumbaba ni Melay. Kan may sa talaga matabak nang, tabi maknang idinag-abroad. Dakil nga may di sweldo na di abroad kas caregiver. Kas tama tagwarwara sa damag di ti lugar tayaw. Anya tamo yung ay. Amang ano at illegal nga aramid na ijabron, iso nga imado ti kwartana. Apay aya, akasta ka. Gayem mo pa'y mat nga rod, jet. Ay, saan ko nga roda na gayem, day jay, talimastugan. Kung namulan na sino kabaknangan nun, nakaraman labasit, limastugan, masurona. Agparti tayo, nanang. Taayaban tayo dagiti kalugaran tayo. Takailiw kunti makibanding kadakwada. May kawan na anak ko. Mayat day ta na panunot mo tanay. Adaw timang damdamag ka. Basta makita dak, sikat isang kadamag da. Mailiw da siguro kan ka. Kailiw kumat nga ro din dagiti kalugaran tayo, nanang. Nangro na dagiti gagayim ko. Inak man gayang pasyaran ni ay sa agayim ko na madamdama. Kumusta nga tamat tanday jay? Saan ko nga min a friend iti FB? Nay, apay ngay asaan mo a friend kat gayem mo nga rod. Friend ko mat ni amok idi. Namjak man amo, kasaan mat ikan? Anya? Makikita yu ka din ni Aisa, nanang. Anya trabaho na itan ngay. Awan samit. Addan salay di balay da. Di marumrumwar no kwa. Anya? Kat, sayang ti inadal na no saan nga trabaho. Nakapasan sapay iti board exam. Wen nga rod mapmapanan ti tawan. Narigat to na ma-employ day dyan o bumakit. Alangarod ta sarong karaktuman day agayam ko, nanang. Aisa, adda ni Melay di tabalkon. Damdamagan na ka. Kan adda chocolate ngay gam na. Anya? Umay lagpasikat day ta. Di alaan di chocolate nga itad na. Kasla tay lagbibisin launay na awatan nyo. Ngam sayang ano tiyak alaan. Sapay nagdakkel. Ay, basta di alaan. Itad na kadang ijipada na saan na nakaadal. Feeling mo day ta babae mo. Tuwan nga rod Ngam nagadumot ti alahas na anak ko. Madlaw abim maknangan jay gayim mo. Wana, iso nga imay tao may naipasikat dagi nga alahas na. Ibagayo ta na sakit ti ulok. Nakaturog ko na yung. Anya? Awan laganas ko makisarita dita. Amok to mga lang umay nakpasikatan. Nalalay nga mo lang miswa. Idagis eskwela kami pay. Siyak timang pakpakupyakan ko na edi. Pasang aawa amin na grado na. Kan may sa, nakaadalak nga misungay, awan na ilupas na. Nagpatinggal iti second year college. Ay wala niya. Ay wala. Nangat-ngato ka mo lang miswa.
Saan nagapo tabimak na ang nakakundi palastugan? Tanangat nga tumot lang nga adayo ti adal ko nga miso. Huh, dagiti lapada ka di adal ti kayat ko kay nistorya. Ay, sayang. Kunak no makaistoryak ti gayam ko. Kailiw ko nga minan kat. Nasakit nga min ti ulo na. Isa pasensya ka na. Ala, sana balin na nabitang. Agsubli ang tulangan no maminsan. Ewan, umay kay to ijay balay inton bigat. Tagluto kami iti pagsasangwan tayo. Apay, asino ti ag-birthday? Awan na. Kayat mila ti agpakan. Takailiw kayon ang makabanding akakalugarak. Kanon gayam. Ibati kon to'y chocolate para kada kayo, nana. Ay, sana, balasan ko. Masayang lang day tatani. Awan, timang mangan iti chocolate kada kami atalo. Ha? Apay? Bawal, nana. Huwag nga rod, may parit kada kami nga agasawa. Kundi mo ila kayat ni Aisa. Tadadada lang ipon na. Agsakit tingipon na no mangan iti kakasta. Iso nga agyaman aklaangan, balasan ko. Agasam, dayjay akin na palangguan na ngay anak ko. Awan nag-birthday, ngam agpaskanda ka no. Makita yu ti kasta akin na pasikat na. Agraramanda. Nakaigamdala iti basita kwarta ngam limas tugdan. Kas dala nakaraman nga niya. Kat, mapan ka? Aha, saan? Itanyaga po. Agbibisina kaya? Oray siyak, jak mapan. Tadaytan man nagpapaapal teramiden dan. Apay, pagsarsaritaan nyo dito nga agin ah. Taura la gumayan na kita bibigyong agis istorya. Anyat liblibyan niyaw. Damelay abalik bayan na. Agasum dayta. Agpaskanda nga uray awan met ag-birthday. Di kayo kat agyaman, ta para mananda kayo ti katastis weldo na ija abroad. Kaya't dangaron ba't agparaman? Kasjay at timayat. Amuna ti agiparanaw. Mapantayo kiday. Ta siguradong agiwaras iti pasarabaw manipod abroad na dyan. Kas kalag bibisin mo talaklakayan. Makadamag kalat libre amakat alisto ka mapan. Di katiyaw awis na nga raw. Di kayo kat mapanay. Mapantayo kiday. Saan kami nga umay kini Aisa? Apay ngay. Agraraman mo da jamelay. Nakaigamla bas iti tinawadwad a kwarta. Kung namalan asino akabaknangan nun. Takundi party pa yan. Talaga nagkitid di pa nagpampanunot na. Ay, kas sa talaga tawan nagadalan na. Agraraman abumaknang. Nay, apay kasta ti panagsasaom kat gayem mo na ijay. Di man sang kauling nga ibaga tagayam-gayam. Dagiti lapada ka di adal kan nalaing tigagayam ko tatang. Agraraman tumulaang dayjay kawan na ilepas na kurso. Jak pagan ano akadwa? Ha? Nangato ti standard ko. Ammo yumat adi adalak. Di adal kang agpaiso ang istambay ka mag... Awan mo trabaho manakaw. Sayang tinlepas mo at di mo mati-apply. At least, degree holder ak. Oray sa dino ti papanak at dalata kanyak ti inadal ko. Kandi kay kadagdanag, makasapulak to'y tinapinta sa trabaho. Dakdakkel to nga amang ti sweldo nga may tiday jamilay. Bitang bakit, nakaturo kan, Saan pa'y? Nakamulaga takpay. Apay aya. pampanunutak ngamin timbagbaga di anak ta. Madlawa na kerti sakit tinakam na itigayim na. Kat limbas tugmet ngaminan. Tatunggal agawid, agparte. Napasikat launay. Saan na pa nagpasikat ti kasjay. Kaya't nalati agiparano di ti kwartana. May saka may imbes ako rektaram jay anak ta iti madingay bagbagana. Saan ta paspasuro tambag. Katagpay suma ngamin dagiti bagbagana. May samot jay inanang agraraman. Na pride ngamin ti anak ta. Di na siguro maaklaw na napimpintasan ti biyag di gayim na nga misaw. Nangruna kat sana nakalpas iti kolehiyo ni Melay. Ang napintasan ti biyag na. Ada pa hindi gusunan. Kentalon nagitilugan na. E dinto tajay anak ta anak kaadal. May sala nga istambay.
Di na siguro maaklon day ta. Sasawam mo't alaklakayan. No siyak amay sa kat napatpatag ti kinalaing ngam ti kinabaknang. Di oray man nakabakbaknang ka no nakapoy mo ti ulom. Awan serbina. Nalalaing mo't nga dayo di anak ta ngam day di amelay. Imalakanya ka nalaing. No talaga analaing. Naipakat na kuman at inadal na. Ngam saan ba? Pagturayan na mo't ngamin ti kinangato ti pride na. Talaga kit di a high pride ni Aisa. Sika ti malaan na. Agpada kayo anangato ti pride na. Mangan kayo laang Tata Aldo. Agmay-may sa kayon samot. Ayan da na nabitang kan ay sa agayim ko ngay. Ay kwa, ada ka no, aramidin na, balasang ka. Iswa, saklangin ti May. Ay, kastaya. Kunak no makaumay da. Sapay ka iliw kun ang makainistorya ni Aisa. Kat, naimbag ka din ti sakit ti ulo na. Ay, awan, mayatin balasang ka. Sige, tasarong karak tumanan. Aywan, di kay pa'y agaw-awid numalpas kayo ang mga na. Taada pa'y itid ko kada kayo, Tata. Dagiti dilata ti itid ko kada kayo. Kan sabsabon, kas kada toothpaste, tabawal sama ti chocolate kada kayo. Anya bawal. Saan balasang ka, mabalin. Awan, ti bawal ka na kamay. Ay nakit no, paborito na nanam abitang kan tigaya mo ani ay sa ti chocolate. Nagrawot na ti kakasta. Ha? Kunak man no maiparit. Saan? Paborito nagjagi na ti chocolate. Sayang, di kay imay di tabalay damilay bakit? Makita mo na tayo. Ha? Dolyar samot dayta. Wen, inikanak iti dolyar ni Milay. Inikan na amin a senior citizen. Nawad-wad mo na ito yun $20 ko naman. Apay akong di itad iti kwarta. Apay aglup-lupyas launa yan ay ati kwartada. Takun di itad da. Amangan mat no inutang na dagita nga inwarwaras na. Tapno agparang lang ado ti kwartada. Kwarta na kita, uy. Dakkalmat at talaga ti sweldo na iya abroad. Kun nagistorya itay kanyak. Ado ti sideline na. Iso nga ado ti pagsweldoan na. Anyat sideline na ngay. Ag-ker-ker-ker iti inuduro. Sa bagay na tasaan mo't anak kagradwar iti koleyo. O naimat ti kasta pa nagsasaumon bitang. Madlaw-launay nga daapalyo kan ni Milay. Apal ngay bagbagamat. Pagan anong nga apalan jay awan adal na ngay. Ay na, dayto iti tanda ng Aldo. Napimpintas to nga amang tibiyag ti anak ta. Tanakalpas iti panagadal na. Ado, tinapintas nga oportunidad nga agur uray kan kuana iti masakbayan. Ay sa, pakitaan man mo't dagiti kalugaran tayo. Di mo ipalubos ang napimpintas ti panagbiag jay awan adal na agayim mo ngamsika. Wan, di ka demandanagan ta umadani na mapasamak dayta. Apay, adan inaplaya matrabaho. Wan nanang, agpatulong ak iti agar-aram kanyak. Adda nga agar-aram kanyak ngam jak kurso nada. Jay ibagbaga na at trabaho ti pagintirisak. Anya trabaho ngay. Agbalinak ka no nga assistant na. Katdakkel ka no ti sweldo. Ay katala, gambata mo na nako. Bareng day tabutin ti pagbaknangam. Uy, Aisa, si kamot gayam ti masabat ko. Big-big-bigan ka itay, tanakamas ka ngamin. Ni, si kamagaya Melay. Ala, kumusta kan? Kailiw kan gayam. Ay, sususus din nakarakupan tanagatling utak. Nagbanglo kan tupay. Ala, umay ka tayong tamangan. Ilibre ka. Ay, agdardarasak mo't Melay. Adda nga inilaklakad ko taga-playa kiti dakkel a kumpanya. Katakkel to ti sweldo ki Jay. Ay, kasta aya. Ala nga rod, inton maminsana. Sige, panawan kan. Anyat pampanunutam, Melay. Kaslada na unaga pampanunutam. Jay gayam ko ananang. Ni Aisa. Mas da awak taapay akil na at atimam na'y kanyak agayam na.
Apay aya. Nagsabat kami ngamin itay ijay ili. Katkas na unay apa nangarakop ko kankwana. Ngamkas na awan iiliwan na kanyak. Nakuna na pa'y kit di ang agdardaras. Taadda ka no asikaswan na. Ngam saan nga umdas day arason nanang. Talaga asabali tinadlaw ko kankwana. Timam na itipan nakisarsarita na kanyak. Akas lakit din adda nakabasulak kankwana ajak amo. Ay, di na siguro maaklo na napintasan ti biyag mo, iso akas jay. Mapelo siguro, ta syempre, iso adi adal, saan abimaknang. Angam sika asi kanyar college lat na ilapas na, napintasan ti biyag mo. Adun ti business mo. Tangamen, nasingpet ka, anak ko. Pinagbalin ko ngamin nga inspirasyon ti kinarigat ti panagbiag tayo idinanang. Iso ang nagpursigi ak ang nagtrabaho. Ngam pakabasulak ka din no pumintas ti biyag ko. Umdas ka din day ta apangguraan ti gayam ko kanyak nanang. Nangato ti pride di gayam mo, iso baybay amon. Sana balay ta, saan mo't lang nga iso ti gayam mo. Adupay mo dagiti gagayam mo, saan? Wen matkit di ngam madilang amin ti riknak nanang. Ang amuray no kasta, pakita amlat tayo tinasayaat Di ka agpapaapektar kang kwa na anak ko. Wen ananang, iso na lang ang tagsubliak manen ije abroad. Ngam di kampay nagsarita na imbag iti gayam ko. Di mo pilitan, no talaga di nakayat. Tatipod no nga gayam, saan maibasar iti kinabaknang. Wano kinakurapay. No di kat no kasano kayong agtinulaw kan agsinnakit. Dayta titandaanam, anak ko. Wow! Nagpintas mo tanda ito yung apartment? Sino ti kadwang agna dito'y lindon? Siyak Aisa. Kunak man no balay mo? Anda. Ngam kadwaan ka pala ang ditoy. Tamang ano mabuteng kang agmaymaysa. Maikawa ka talaga no awan kadwak dito kaano nga ron ti panagrugik ng trabaho nga Sana narumbang agtrabaho ka. Kunak man no ko na mapagbalinan na nga assistant mo. Saan na masapol? Tadyak kayat ngagbannog ka. Di ka matanagan. Tasyak timang bayad iti abang mo dito Kan binulan nga ikan ka iti kwartam. Tiyan mo dagiti dadakkel ko. Dakkel ti sweldok dito Nawadwad dated ko akwartaken kay ti binulan. Basta, ayaten nak. Anya? Yak. Makaparugit mo't na ito a tao. Awan apulos sumgar adut-dut ko kinkwana. Tawan mo't ka itso-itsura na. Kaslaburangan. Oh, apaya nagbigat ti panangkita mo kanyak. Kaya't kadi asawan na ita anayin lab kamutan kanyak. Ay, kwa. Oh, ato ti kwarta. Oh, ita mo nagiti dadakal mo. Ala. Ay, makamuditan. Uray ta do magayang kwartana. Basta jak agpasikog. Tadyak kayat nga umala ti rupa na itagbalintong anak ko. Imawagan jay anak mo kan ka. No, ayan nan. No, nakatrabaho mo't langan. Wen, nagsweldo nga ron pa yun. Anya, nagbiitang. Kapkapan na pala, nagsweldo adagosan. Kas jay da ka nga agpasweldo iti kumpanya nga yan na. Sige tarumarak. Inak irwar ti impaw it na asweldo na. Ingkarim ano aklunan ka, itad mo amin nakidawag kan kalindon. Apay, anyat kayat mo ay sa my love. Isuro nakman nga agmaneho, tay gatangan nakitilugan ko. Apay pay lang, kat adak lang arudan a driver mo. Kan adamot to'y lugan tang aramatin ta. Tapno daw sarak nga agawid ijay lugar mi, ano kas dya makaawawid ha. Ay son, ang mga no madisgrasya ka. Nang runa kat long drive. Naringkat na awan ka doon magbiyahe. No makaawid ka, ibagam taagawid ta adwa. Ay sanan. Saan tapay lang nga agaw-awid lindon. Kababain, no makita da ijay lugar mi. Saan matagwapo? Ang mga nuyawan dalaang ijay.
I-add friend ko di lastog agayim ko. Tapakita ak mamad. Saan lang nga iso tagpalpalastog iti social media. Agi pusak mamad. Agtugawak kampay iti driver city Logan mi ken ni Lindon. Tapno kampay iti, siyak tagman maneho. Pakita ak man day di amelay. Ang jak iposti rupa day di Lindon. Saan mo ta presentable di rupa na? Saan kami ngagbagay? Napintasak ngam kas di titsura tinubyaw. Oho, orew awan. Di kwarta na lang ti kinayat ko kang kwana. Oh, at iti kwarta, my love. Wow, agyaman na, Lindon. Nagadumatan. Pauitam na iti dadakkel mo Ay saanan? Ornungak lang ang tititad mo. Tanwagawi dak sa akong to idaykan. Ala makamu ka, my love. Di mat awan trabaho mita. Inta mag-shopping. Ha? Kwa? Kasla masadutak mo't arumwar. Alan italaang mo't. Adda ngamin kayat ko agatangan. Jak ngamin amo titurturungag dito ang mga lumapukawak. Ala nga ron, agrumot kan. Tas sa pulak di kalugong kan shades ko. Anya, nalulam mag-shades ka. Pangdagdag pugi At datan dito restaurant. Ikatamon at amaskan shades mo. Kasano ang makapangan ka no nakamas kamot. Kan kasano ang makitam ti ka ng ngay no nakashades ka. Kunak tumat ngamin nga i-take out talangan ti kananta. Mabisinak nga rodan. Mangantakit di dito yun. Nasapulan ka matlangan, Lindon ang mapairo. Ha? Amelia? Apay nga daka dito Pangasim, di ka agis kantalo dito Ay, Lindon, asino tayo ta babae? Apay, di mo ang mga dasawa ti kadkadwang alalaki? Siya ti asawa na, kat nabayagan asap-sapulan kayo. Adda na kaibagak kan inted na tiladawan nyo kanya. Iso nga amok asikati kabit to'y asawa. Anya, Amelia, anya ka kadi. Agawit kan pangasim. Or sabkakit di talaga. Uray sa dino a lugar ti pakaidistin mo. Adda ta babae. Lindon. Katsi kamot a babae. Garatigit kamot. Pero kakanay ko. May kanlindo. Agawitan. Kamusaan. Mga yabak iti pulis dito. Sige. Agawit nga ron. Umay kan. Apay ngay, pinanawanak mo ni Lindon. Binaybayanak dito yan. Sapay jak mo ti turturungak dito Awanan pa hindi siya. Linuko na ka. Ay na, si kamot gaya man ako. Apaya di mo imbaga nga agawid ka gaya man. Ay, Ala, sumrag ka. Apay ngay akas ta tila nga masimang pat. Kan, tarupam, kasla na sugat. jak ko nagsubli di syudad nanang. Sayang lang. Tadyak nayawi di urnong kakwartak. Jak mat ngamin amo ti turturungak kijay. Anyat ibagbagam, di ka maawata nanak ko. Ay, kinapuno na. Sana ka nagtrabaho. Ngamada na boyfriend ko abak nang. Inururnong ko tinintad na kwartak. Nawadwad mo ito na day jay ngam. Diya kung nagsubli ti dagusmi tamabuto nga kiti asawa na. Anya, asawa, saan abaro? Saan? Ngam okay lang. Awan na sakit tabakrang ko. Tadyak mo't inayat na jay lalaki. Anya, Jay kwarta ti sayangak lang unay nanang. Nay, apay ngagbakbakwar ka, Aisa. Kagap-gap po kay jay klinik tatang. Kat masikugak mo't gayam. Anya, alakit kasano nga ron, Taitan. Diyak kaya tagsikog tatang. Diyak kaya ti may babain. Kandiyak kaya arumo pa iti ama na da ito Sana guwapo ti ama ti sikog ko. Ay, nagloko kan. O yawan pa'y tinakaalaami ti sikog mo. Kan awan mabalin mo, tadanditan.
Anyalangan nga ti sa munda iti tao kanyak. Ay, katnuan yaman ti mangag mo, akseptaram Talaga kasta. Anya nga kat inaramid mo, mait. Sangwam atan yaman nga ibunga na ita nga inaramid mo, anak kao. Pudno nga di damo talaga, Jack, kaya ti panagsikog ko. Nga mawan na ramidak, no di tinangaklon itigasat ko. Ado tinangag ko asao-sao dagiti tattao nga tinilmon ko amin dagita. Kaya't idimpas ngay konti anak ko nagdanagak. Tamangan ko nakno kayong ingas launay ti ama na. Ngam siyak ba't ti malaan na. Ngam no pa'y kasta ado tinamiris kabidot ko gapoy ti kastoya nagbanagak. Ado tinagbasula kiti kalabas. Ti kinauyaw ko kan ti kinangato ti pride ko. Awan gaya matalaga tinapinta sa pagtungpalam no dakas dagari iti kaunggam. Alakastan, tigayem mo, Aisa. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, dita pakasaritaan, dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama tigayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Hello, gagaya makablawan ditong galmay sa itinaragsak nga oras kanal daw yung amin nga awan labas. Welcome kayo manan nga agbuya ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Aida sa napudnonagan, ti may drama dito manang biyanang, ngam sakbay na, nabara pa kablaaw iti amin akara ang family dito San Nicolas, Ilocos Norte from Jonna Marie. Ni Honey Babes Domingo dito Vegan, kani Henry Gelasio. Kas naman ti kunani Kabsat Aida. Dear manang biyanang, dahito yung kapadasak kat Jaktopulos malipatan iti tong palbiag ko. Tari gagayak launay ti madaan iti anak. Tan nabayagan ngagdandan na kami iti hasawak, ngam di ka maparaburan iti anak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ansel mo lakay. Sumurot ta kada Elsa agayom ko. Bareng maagdaan tamutan iti anak. Apay, papanan tayo aya bakit? Mapantayo nga rod iti lugar ti kasinsin ni Elsa. Tada kano nalaing amang ngagas ijay. Maagasan na kano amin. Kanda gitay saan ang makaanak akas kadata. Maikan na kano iti solusyon. Anya? Alan alakay. Barang agsikuga kon. Ikagrubatan. Uray di ka agdigusun. Agsukat ka lang lakay. Dito'y kano ti pila dagiti kayat na ti maadan iti anak. Dito'y tang agpila sel mo. Nay, babakit mo ti kaaduan anak kapila dito? Ngay na, uray bakit? Basta agbinulan pa ilaan. Adda ka no posibilidad ng agsiko. Kasta mo tinadamag ko. Ha? Ay no, sapay lako mata maadaan tan iti anak lakay. Anya ti adda dito? Doktor o ano anya? Tsaka mo basta mangagas ko na damad. Maamuan tanto no madamdaman. Nay, anya dagito adda dito'y lamisaan na nakabutelya, Aida. Agas mi dagita ka ni Selmo nanang. Inuman mi, bareng maadaan kami iti anak. Simurot kami kan ni Elsa agayim ko idikalman anapan iti ayan ti mga agas. Kahit anyat ko na nangay. Padasim mi kano ati uminom iti dayta nanang. Ket kalpasan ti makadomingo, agsubli kami manen. Aya, malangarod, bareng madaanak to ni ti apo ko. Ay na, kailiw kumatan ka ti madaan ni ti apo ko. Wen nanang, di kay madanagan. Taumadan din ti panagsikog ko. Excited ak nga ro din ngagsikog nang. Sapay la kuma. Daytay kuma triplets ka. Tapno masulit mi ti maadaan iti anak. Uray sana triplets, uray maysa, tinapatag, adda. Ay, awang mulat talakay. Namin anutan na nagsubli-subli iti ayan day jay amang ngagas ang awamot epekto jay tinumtumarta. Ala, saan tangaganap? Tapat siya ka na dililaang ti panakadaan tayo ti anak. Dumteng tumat lang. Saan pa siguro nga itat ti umno apanawag?
Kaanon tupay nga, mapanon titawan. Bakit kanla kay tanton? Basta di ta mapukawan iti namnama bakit? Tali, pulimin sa ti maladaw ang maddaan iti anak. Takitam ni kabagis kaw, naladaw ang nakaputot. Pito atawan na nagdenada ka ni bakit na sada na addaan iti anak. Kaano sa bali ti mangmangig ko nga agwarwara sa damag, Selmo. Saan sa ka no aputot ti kabsat mo, di impas ngay ni bakit na? Ha? Awan pamanagnak iti dahi nga ibagbagada. Iso di ka mamatilatan iti anyaman namang mangig mo, bakit? Ay da, sikaman tala ka may sa aninang. Da kayo kan ni Selmo alakay mo. No kasta, agpabunyag kan, Lisa? Wen, ay na. Igidan min ti pan nakabunyag ta anak ko iti kasangay na. Maikamanon day dyan nga anak yun kan nila kay mo, Lisa. May kaliman ah. Ay na, imbag man. Nakalima kayo, ngamda kami. Awan pa'y uray maysa. Kaanyat kukuan nyo nga ay. Agawahan nyo nga minti aganak ah. Iag-agawa mi mo't ang talagang awan. Nagpakita kayo ni ti doktor. Saan pa'y? Kagpakita kayo ah. Tapna mo yung taramidan nyo. Kasta mo tararamidan dagiti daduma. Nabayag adida na addaan iti anak. Ngami din nagpa-doktor da. Naadaan damot ka na iti anak. Nagsasaruno pa yan. Alang arod, tagpa-check up kamin tuman ngagpaiso. Kawan ah. Idi pala ko mga min ang nagpa-doktor kayo ah. Ang malasang butan nyo taubing kayo pa'y. Makaanak ka pa'y siguro iti upat, 1 no 5. Uray may sawan no dwa, basta adda, Lisa. Mabali na. Kaslag nervyosak mat ay da. Anya ko mga iti pag-nervyosan. Amangan no siyak ti matakwatan da nga dedeprensya na. Kasano nga data? Ay, saan mo't siguro? Basta agpa-check up ta. Tapno isuro dati rumbang nga aramidon ta. Di ka namin agpampanunot iti negatibo, ah? Malang araw, mapantayin tong bigat. Nabayagan nga agpadpa-doktor kayo anak ko. Anyat ko na ti doktor yaw. Adda ka di mo ilanamnama? Ay, awan nanang. Ah, anyat kayat masawan. Ni Selmo ti ayan ti deprensya. Isuasaan kami amadaan iti anak. Anya, ay kasano daytan ngay. Talagang arudasan kayo ang maipayan iti anak ah. Ay, sapay tarigagayak launay ti maadaan iti anak nanang. Ay ka, mangampon kayo na iti bilang yung anak yo. Hey, narigat ti kasta nanang. May mayat mo't laeng no nagtaod ang mismo kada kami ti anak mi. Kaanya nga rod ti mabalay, no talaga nga awan. Saan ba nga rod ang makaputot di asawam? Nanang. Adumot ti kasi ti kasasaad yaw. Nangampunda, ka nagbalin mo ang nasaya at dagiti nampunda. Tadipindi daytay ti panang padakkel dagiti naganak. Ay, basta. Jay agtaod ang mismo kanyak at kayat ko nga anak nanang. Jak kayat ti mangampong. Ay da bakit nakaturog ka? Apay aya. Anda magmadlaw ko ka. Manipod na duktalan asak ti da deprensya na. Ajak makaputot. Kaslat ti mamnay kamatun kanyak bakit? Tunggal lagi data, nakatalikod ka kanayo ng kanyak. Kastoy, ti pakakomportablyak. Isu abay-bayan na. Napakabasulak ti saan ko apa nagputot. Sorry ang amjak na gayatan ti kastoy. Maturog takit din tani rabiin. No kayat mo, mangampun tayo ti ibilang tang anak ta. Saanan? Bambannog laang dayta. Kan, jak kaya ti mga iwan iti saan ang nagtaod kanyak. Di ka matnurod maipaayan iti anak, bakit? Maturog ta nga rudan. Tauray pagsaritaan ta iti agpat nagdayta. Di kan tulat ta makaputot, Selmo. Ha? Lisa, di mo't adda pagtagilakwan nyo ijay ili itinatnateng. Adda ay da, apay ka de. Ay, mabalin ti makisosyokan ka. Maboring ak ngamin agtaltali na idlatan ijay balay. Ay no kaya mo, abangan mo si abay ko apwesto. Bakanti day jay.
Medyo nanginalaan ti abang na tanalawlawang ang pwesto. Alaman, kita ito, Lisa. Nala, agkuyog ta inton bigat ta takitaan. Ang mga numabanlog kang aglako, bakit? Diyak kaya tamabanlog ka. No, jak ka ba ilan na si siyak di mga laak iti kadwa? Mang tangdanak to. Adamat nga min trabaho. Siyak kumatimang tulong kan kang aglakaw. Ngam sayang mat di trabaho na agresign ak. Di ka agresign. Siyak latan ti makaamo iti pwesto nga abangak. Kaya't ko lang ada pa ka kumikumak. Tadyak kaya ti maboring dito'y balay. Alangarod bakit? Taikan kay ti pagpuunam. O anya, kumusta nga iti panaglakom ay da? Ay, medyo nakapsot pa, Lisa. Kastalay ti damo, ngam no bumaybayag, umadunto mo lang ti customer mo. Sapay la kumaa. No umadunton ti customer mo, amangan no kasapulam ton ti kadwa. Kabailak siguro nga uray aman kadwak, Lisa. Sayang mo ti pasweldo. Ato yan ti order mga kape. Halingay da. Agyaman na, Mang Ludeng. Oh, ato yung tibahid ko. Kukuha mong ti sukli. Ay na, thank you Sa nagagita ka mangyagit ti order mga kape. Ta kanayin na kay kanititip. Kababain mo't ken ka. Nagadayo ti pangigap-gapuam iti kaping order ko. Gumatangat man. May sakilo man ditaw. Ay, uwawawan, mabit lang. Mala, tulungan ka nga glakaw. Tanay, nagadumat ti gumasangay. Agigid dandar. Nawan nga rod, alaman, tulungan nak nga rod biit. Tatangdanan kanto, inton madamdaman. Amangan, no, da customer mo mat. Awan, manmano ti agkapi ijayan ko ta nalimang amin. Nakapoy ti lakok akape. Isa tulungan ka pa ilaay. Apay no alanak lang nga nakandwam ni ti pwestom ading ayda. Kasanon nga iti pwesto mapagkapian no panawa mon? Isurrender ko na ijayag. Tawan mat maganan siya kijay. Nakapoy. Dakdakkel ti maswildokken ka ditoy. Ha? Ay adaken ka day taa, Mang Luding. Tano siya, talagang agkasapulan nak iti kadwa. Tani, imadon ti customer ko. Kat marigata nakmut no may saa. Siya ko ang dala amadi. Ay da, agsarata yung diti pwesto tani malamanan. Wan nga rod, Lisa. Aglako kami pa'y tasayang ti mapaglakwan. Oray, aging ga iti alas 9. Ni, rabi una yan na. Adapay nga tagumatang iti kasta nga oras. Adda, Lisa. Ado, iso nga umunakan ton nga gawid. Maudi Narabyan ka manan ang nagawid bakit? Kanayon mo't tanti pa nag-overtime mo iji palengke. Di ka unay agbambanog Isupay ti mapaglakwak iti rabii. Di mo parigatan ti bagim ngagtrabaho ta dudwata mo. Awan anak ta. Sana bale, tadamot kit di kadwak at ang tangdanak. Okay. Kumusta di nala makadwa? Nasingpot matlaang. Nagagat. Ay, wala naggagat. All around pa'y Oray sa dino, ti pangibaunak, mapanlat ta. Mayat nga rod ano kasta. Hanggang no mayat ti kita dita pwesto. Ure agikataksan iti trabaho. Tapno matulungan ka bakit? Ay saanan, tadamot kadwak. Di nakpakadanagan. Kun sayang di trabaho. Sayang, dagiti benefits mo ijay. Sa bagay mat kati Hanggang basta saan ka amarigatan Ure di ka ngamin ag-overtime. Agawid ka amasapa tapno saan ka una mabannog. Sa anak mo't ang mabambanog, tadamo para lako. Agtugtugaw lat ko kijay pwesto, selmo. Wala, mangan ka. Tasak pala tiaglako, ay da. Katsika ngay, di ka pa'y mangan aya. Madamdama akton, ta asikaswak pa'y nagitaggatang. Mangan kalatan. Ay, relax ka, tasak ti makamon ito yung aglako. Kabalak na ito'y. Alaman nga rod, iturog ko pa'y numadamdamawan. Wen, siyak ti makamon ito'y. Ag-relax ka lang, tapno saan ka amabanong, wen. Ni, Aida, Luding,
Anda kay magayam dito restaurant. Ah? Wen, Lisa. Umay ka kadimot mangan dito eh. Umay kami lag-take out kanila kay ko. Ay, nakita kayo, isungay nasitgan kayo. Apay, nagkapon niyo, Rabin. Ay kwa. Kalkal pasti panaglako mi. Kagapgapo may je pwesto, Lisa. Umay kuman pa kanunmut ni Mang Luding, takasimut. Nagmalmalem nabambanog naglako. Kastaya. Sige nga rin, nakalaan ang order ko. Uy, Aida, daman-damagakan ka. Kat pasensya kan madamag ko da ito eh. Sa baling amin ng timadmadlaw ko. Apay, anya day Lisa. Masansan nga may na makitak ti panagkuyog kan ni Mang Luding. Kan, nukas di nga kuyog kayo. Iso ti para igamitibag mo. Kat, anya ko mga itidakas na itidayta. Kat boy ko nga rod. Natural at tulungan nak nga agbitbit itibag. Nasingad kayon sa ngamin una iti tunggal maysa, Aida. Gayem na. Iso adi mo ko matagidaksan ti panagdamag ko. Hay, dayta kat timadi kada kayo ama nagsipot. Taikan nyo iti kaipapanan ti amin na makita yung. Ha? Ay, managatap ka launay, Lisa. Nasingputak namin nga amo. Kastamot niya boy ko. Nasingput kami nga agpadpada. Iso nasingid kami titunggal maysa. Aida, bakit? Di ka kadimang lukat iti pwesto ita? Itaman pa yan aldawan ka aming mangon. Jay boy ko pa natin mang lukat ita. Madiman ti rusok ko. Ha? Apa yan? Madia talaga tirig na. Maulawak. Kan nagpait ti panagraman ko. Ay po, makapabakwar mo ti banglom. Ha? Rumor ka, no? Mapan kag trabaho. Ha? Sige nga rin, mapanakon. Agam, okay ka kadilaan? Ibagam no di mo kabalang tibagim, tauray di akong sumrok iti trabaho. Mapan kakit din. Nagbangsit ti banglom. Kabailak ti bagik. Nalalala, rumor kan. Nga nga ron. Awagan nak lang no di mo kabalang tibagim, taagawid akwan. Nagapuak iti Dr. Selmo. Kat ada good news ko kan ka. Oh, anya nga deta bakal? Masikuga. Anya? Masikog? Ne. Kasano na pasamak na ita? Kat sa anak mo't ang makaputot. Nakaalami ti sikog mo. Kat sika Asino pa'y kumangay? Palsumot gayam ti imbaga ti doktor ta idi. Saan ta ngamin ang nagpa-second opinion? Namati ta adagos iti imbaga na saan ka makaputot. Ang makaputot ka mat gayam. Anya? Oh, apay, saan ka kadian naragsaksel mo? At dantun anak ta. Napat ganon tinabayagan at atarigagayan ta. Oh, adto'y ti sweldom itaabulan, Luding. Kaya, ikatan kamutan kasboy ko. Lay, apay nga yakal latlat tamti panangikat mo kanya kayda. Wen, tasaan ka nakasapulan, Luding. Katapno awan may bagbagam, nayunak ti sweldom. Oh, adto'y. Ay, manjak Apay, kasta lakalakanakin ka, timang papanaw kanyak. Kasanong nga iti relasyon ta. Anya relasyon na sa asawang met? Lay apay, pagliba kam na ita, katagpay sumot nga da relasyon ta. Naminado nga rod anay lawan ta. Tangiwat mo? Saan man natin lalawlawatam? Di mo serious wanday, Jay. Tasaan ka ngay ayatan. Jay asawak tay ayatan. Nakiride o naklakin ka? Ta nagaram ka kat ngarod kanya. Nagkari ka adinak to sinaan, Aida. Pangasim, dinak pag-aangawan, ta inangat kan iti gusto. Addan asawak, Luding. Basol ter aramidin ta. Iso apumanaw kan. Ket numabalin, di kan pagpakita pa'y kanyak. Nay, naggapwam, Selmo, Barok. Naggapo kiti doktor nanang. Napanak nagpa-second opinion, may panggap iti kinabaog ko. Apay nga asaan mo akadwan ni Aida? Talaga ngayon gagarak ti saan anang kuyog ken kuana nanang. Anya? Anyat ko na ti doktor nga ay. Talaga sa anak ang makaputot nanang. Napaniknik akong ti amin. Talaga alinu ko nak ti anak yaw.
Linuko. Apay, anya tinaramid na. Umay kayo iji balay inton malam nanang takasari tayo. Pagpudnuan nyo na sino ti ama ti sikog na. Bareng da kayo ti pangimbagaan na iti agpaiso. Ibagam tagpaiso kanya kayda. Asino ti amata si Kugmaw? Nanang, Di kan makapaglibak ay da. Ngamin, saan la amay may sa doktor tinakaibaga nga da diferensyak? pakawanan na kumasil mo. Wan, aglunag, nagbaso lang. Nailawana, ngam sinina akong dadya lalaki. Anya. Asino da ti lalaki? And, kwa, Jay boy ko ija pwesto. Kanayon kami nga kadwa. Isa na develop mo tirik namin titunggal maysa. Ngam, jak sineryoso. Nailawanag lang talaga. Kat nagamiri sa kunsel mo. Oo. Oo na yan, tikas tangay naramid mo, anak ko. Nakasingsing pa ta asawam. Ngam naramid mo tinangloko kan kuana. Sapay nagbunga ti panagbasol mo. Kasano daytan ngay? Naikan nagpayati. May kadwa gundaway ni Selmo. Tapno masulnitak tinagbasulak. Wano nagkurangak. Pagyamanak. Pagawanan nagkumasil mo, asawag. Anak lang ti kasapulag iti dayjay a tao. Tsak pala amo ti sungbat ko ita, Aida. Tsak mapagsusurot ti panunod ko. Anya ngay, mapakawan na ka di Selmo. Nakapanunot kan anaimbag. Aga brodak, Panawan nak. kaya't ko pala yung matayo. Isong aga playak para abroad. Kasano? Napakawan na ka din. Pakawanan na ko na. Ornusan tanti amin ka data. Mga barwanan tamanan. Dinakdagdagan amang ibagay ti pangadang ko, Aida. Basta aga brodak. Nakapasngay kan Aida, adamit ta ni Selmo ija abroad. Aging ka di itakat saan pa nga imawawag kan ka? Saan na nang nabayagan nga in black nak ti asawak. Talaga siguro di na kun maawat ni Selmo. Ay, anya nga rod ngay. Awan mabalin tayo. Nadagsin mo't ngamin tinagbasulam kan kuana. Di pagkaawat kumatkan ko na nga anak lang ti kasapulak iti dayjay a lalaki. Ta sininaak mo tadagos nanang. Gamapay nak mawatan. Uray asino mat siguro nga asawa tagsaad iti biyang na. Talaga masakitan iti husto. Angam di ka mapukawan iti namnama. Anyat amam. Amangan no dumteng to ti panawan ang mapakawan na kamulaan di asawam. Ang ginggat ka ano ti panagururay ko nanang. Aida, anak ko. Aday bagakkan ka angam di ka kumamasaksakitan. Apay akas tamot ti anak mo. Kaslasan na normal titigtignay na. Nabayagan na nadlaw ko day tananang. Iso nga pa doktor ko. Kat ada ka no autism na. Kunakon kahit. Bayat nga minti panagdakkel na. Sa bali ti madlaw ko kankwana. Kasi mo to'y anak ko nanang. Awan madakkelan na nga ama na. Tadi na kami matan paganaano ni Selmo. Akat jepod no nga ama na ngay. Anyamot ti kunana. Amo na ti sitwasyon ti anak mo. Kunak nga rod nga awagak nang tagpatulong ak para iti suporta ti anak ko. Angam, saanon? Tama nga no kumaro lang ang ti sitwasyon may iti asawak. Basta, mangnamnama ak, ang mapakawan nagtumot lang ti asawak. Kat, maawat na matoy anak ko. Kaspud no nga anak na.
Nang namnamaa ka mapakawan nak tumatlang da asawa kat imimaginak nga iti may sangal daw, awagan na kat kumusta na kami iti anak ko. Ngam nagkasaang tadyak pulos na uray dayta anapasama. Tatalagaan ng lipatan ti asawa kat jak amon anyan ti kasasaad na ita. Ingka gumaak nga ro ti nagtrabaho tapno adapang biyag ko iti anak ko. Pagbababawyak ti naramid ko iti kalabas, kat jak to agsarday nga agid daw iti pamakawan iti Diyos. Kat mangnamnamaklata asubyan nakto ti asawa. Alakastan, tigayam mo, Aida. Ala gagayam, di tanti nagpatingkaan, day ta kapadasan, ti may sakabsat, di drama tayo. Manang Biyana! Enyor nos para iti script kan iti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Hello kada kayo amin. Ante manan ti gayam yo ang mga kaklamakas manang biyanang. Amang kapkablaw kada kayo iti naimbag kan naragsak nga oras yo amin ngawan labas. Kapadasan ni Cubs at Barbie sana pudnonagan ti may drama diti manang biyanang a drama diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay na hello mampay kada June Bautista dita Baggaw Cagayan, Marvin Balcanaw kiniteng Rantayo. Kastiman di ko na ni Cubs at Barbie. Dear manang biyanang, may saak abading kat jakilibak adon dagiti nagbalin a nobyok, ngam dimtang ti punto akasla na umaakon ngagboy-boy latan. Tawan man lati uray may sa kadakwada anang seryoso kanya. Isa na panunot ko ti makirelasyon iti lakyan, takayat kon tagsimpa. Ta at least mabalin may tagkalaysa. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Tatang, mga sawa ako. Ay na, di ka man nagbalin nga ambisyosaw, Bartulaw. Anya mo ito, nabayagan ngayon kalik na iti anagan. Ng Bartulo kay pala, Bartulo kanyak mat. Barbie, kunayo ka di. No, babae ti asawaam. Wine, awagan kay ti Barbie. Ngam no, lalakin tumutla padam. Saanay? Babae ti asawag tatang. Ha? Agpasaw? Wan nga ron, yam amok to kada kayo. Kitaan nyo man no bagay kumutlang ti pukis ko nanang. Ay na, nagpukis ka manen. Anyaman apukis day tangay. Kunakmet apa at tidugam ti buok mo. Ad-ad na ngamin apumintas ka no at tidug ti buok mo. Gwapo ko na yung mata nanang. Da kayo umat. Makiasawa ka kit di ti lalaki, tapno aganak ka. Kasano ama ipaayan nak iti apo ko nagtumbo-tumboy ka mo. Apay, gaputa tumbuyak. Saan kayo na maipayan iti apo ko? Anyat kayat mo asawan. Agsikugak lata nga uray lakyanak nanang. Makiasawa ako niti mabihit. Ha? Anyat pakiasawaam nga ay, lalaki no. Kat lalaki syempre. Numabalin la ko mga agkasarti duha babae, nabayagan nga naramid ko. Ngamasan mat nga na mabalin. Iso ang lalaki ti pakiasawag. Ay na, nagsaya atin anak ko. Nukasta at danobyaw, asinaw. Adda nanang, nabayagan nga da nagkinawatan mi. Inlimad mi lang ta, kasla kababain mat. Mabain kami ngam. Nakasagana kami na mangipublic iti relasyon mi. Isong agkasar kami kitin. Asino nga ron tinubyaw, taga-ano? Bayan niyo, tayam amok to inton malang. Tay naksukunan. Ikuyog ko diti balay. Nanang, iso ti bagbaga kakaya nayat ko. Ni Barbie. Naimbag nga warasyon, nana, agmanuak. Ha? Kasya nakatijos balasang ko. Ay, baro. Balasang ko latan, nana. Ay, isugayam ti. Napintas ni Barbie niya, nanang. Amo ka diyo naman. Amay sa abading ti kaya nayat ko. Ngam adun tikas kata kami. Anagasawa atumboy kan bading. May mayatan tikas ta makapagkasar kami. Kan makaanak kami, nanang. Uwon, matkit di sa bagay, won. Adon ti makikitak atumboy kan bakla nga aga-asawa. Kanaragsak damot.
At dapay anak da. Wala nanang. Kat pagsasaritaan tayo kumantik kasarmi ka ni Barbie. Dumanon tayon. Dumanon? Saan nga ta nga isuda ti rumbang adumanon, anak ko? Ta isuda ti linalakyan? Ay kat mabalin lata. Tinapatag. Makapagkasar kami nanang. Pakaragsa ka, ti makamamukin ka balayan. Kasta akmet abalayan. Ay na, kamaudyanan na. Agkasarmut laengen ti anak ko. Ti amok saan makikasar. Takas jay mo ngarot ti kinatao na. Agpadata abalayan. Uray jay anak ko. Ti amaw, agnanayo na alalaki ti karelasyon na. Ngam nabayag mo't gaya man asininaan na di boyfriend na. Kat jaklaim pagaraw at itumboy nga anak mo ti makagasat na. Wen ngarod awan metkit di dakas na tababae kan lalaki daw hut. Wahay na balayan. Mayat nga raw ti panagtumpong da. Laragsak ka kadimat lang, di sinong ko, Tommy, honey. Kap-kap na ka nakadimat lang asawa. Kat syempre Barbie, honey. Saan ka basta makikalay sa kan ka, no saan ka kap-kap na kan ngagbalin nga asawa. Ang yaman of Tommy. Sapay ko mga ron, tadi nakto isukat iti sa bali. Ay na, din tumapasamak na ita Barbie. Nagkasarta pa lang aron, nulukwan ka matgayam. Si kakit diya. Naipapaskon, tinaglalaki, edi single akpay. Iso kayat kon tagsimpa. Kayat kon nga urnusan ti biyag ko. Uri siyak mata. Bumakit kan lumakaitan. Isungag balbaliw takuman, Barbie. Naimbag man ta nakapasyar ka abalayan. Wain, tao mayak mo't umiliw abalayan. Kan inawagan dak dagiti ubeng. Umayak ka no pumasyar. Okay, kumusta nga dagiti anak ta? Kumusta ti panagdinada? Mayat mo tabalayan, naragsak da adwa. Agtintinulong da nga agtrabaho dito uneg ti balay. Kanukas jay amapandag trabaho, agkuykuyog da, kan agkuyog dan tumanen nga agawid. Aya, mayat nga rod, ano kasta? Okay, ada ka din nabukal nga po ko ta balayan, ha? Awan pa'y matibagbagada kanya. Numasikogan nito may abalayan. Isubat lata ti panagbadbado da. Kasla lalaki lata ti anak mo. Kat kasla babae lata ba't jay anak kaw. Ay na, saan da siguron mabaliwan ti kasjay nga style da abalayan. Patinto pa'y tigtignay da, kat awan nagbaliw. Basta na ornos na lakit ding agpadpada. Saan na nga agap-apa, mayat lata. Isuanjak pa imbaga kada kayo daytoy nanang. Tati kayat may kini Barbie. Dua kayo kani tatang amakang ngagiti surprise ami. Ha, anya day ta anak ko. Anya nga dahil ta sorpresa yaw kada kamay. At danton apo ko yung tatang, nanang. Ha? Agpaiso anak ko. Wen nanang. Ay natatang, nanang, agsaga na kayo. Tapag sinublatan yung itong awirin, tiyo mo ng apo ko yo. Agpractice kayo nga awir. Tawalo, tinagtulagan mi nga balingan na. Na, unay mo tawalon ngay. Uray talo, wano upat mabalinen. Uray siyak nga rod. Uray dua pa ikit diya. Wano talo ti kayat ko ngam. Walumad ti kayat ni Barbie. Oy na, narigat, ti pasit nga anak. May mayat ka ano, ta naragragsak. Basta siya, walo, ti kahit kung agbalin nga anak. Period. Maganta yung Tommy, nakagao kami kaninana. Awan ganas ko ang mga Barbie. Diyak kayat ti angot ti bawang kan sibuyas. Kan dyan prito yung amasita nagbangsit. Nagbanglong to, pay. Di na marinate na pork chop na dyan. Di mo paboritom na dyan. Madi ti angot na.
Anya nga rin ti sidam nga eh. Tuyo, ti kayat ko. Kansana prito. Naituno at tuyo. Ala, in ka nga rin dagiti ramusan. Bumangon ka ditan. Kita aman tayo suraem. Nagulo-gulo tabok mo. Naglanit pa yan. Ken manungal dawan na di ka nagdigdigos. Di kan sapay nagtututbrasen. Jak kayat ti angot ti sabon. Shampoo kan toothpaste. Anya? Kastoy gayam ti aginaw. Nagrigat. Grabe. Jak ni namnama kastoy karigat ti aginaw. Agsarao pa yan ti tiyan ko. Kasano adyag saraaw. Kat di ka mat ngamin mangmangan. Saan nga ron matasumrak ti makan? Nagdagsan ti bagik Barbie. Agit dalang ti kayat kong aramidan. Ay no, nagdakkelin ti tiyan mo, Tommy. Ay, uwan nga roda. Nagbayag mga orayan ti panagpasngay ko. Masikuran ako na nakabistida. Mabiiten nga orayan ti panagpasngay mo. Kabalak matataaganak iti normal, Barbie. Kabalam, si Kapay. Nagrigat gayam tagsikog. Narigrigat man siguro taganakan. Agans ka Sana balay ta malampasam to ta. Maagasan to amin narigrigat mo no makitam ti pasngay mo nga anak ta. Anay ko! Kasya na kumapo! Anay ko! Matayag saan! Rumar ka na anak ko! Manjakon! Manjakon! Tommy, agreeing ka pa itamangan ka. Napaksuya na kiti husto, Barbie. Nagrigat taganak. Kunak na mataya kun. Sana balay ta nakanakan. Kita ti anak ta, nagwapo nga ubing. Kaing ingas ta adwa. Uwan nga roda. Nagtangos tagong na. Imalakan ka na po daw. Kung nagtumad ngamin kang ka, anapipintas, kan nagugwapo ti agbalin nga anak ta. Kasla marikrik nak pailang tirik nak idi nagpasngayak. Jak malipatan. Nagrigat ta talaga. Kastala ka no, iti damo. Ngamin ton may kadwa, may katlo, may kapat, wano may kalima, may aton. Na nakakanton nga ka na. Manjakon, Barbie. Huston ti may isang anak ta. Ay, saan Kurang ti may isang anak ta. Kaasi ti anak ta na awan kadwa na. Ken sayang ti kinataer, ken kinapintas ta no saan ta ngagpaado. Nagrigat mat nga rod. Basta manjakon. Oren yat mapaspasama. Ay, nagwapo mo to'y apukotan abalaya. Kaing ingas na ti anak ta. Wan nga rod, ad-ado ti imbalaan na kin ni Barbie nga anak mo. Nagpudaw ken nagtangos ti agong na. Naging nalaan na abalaya. Ay na, oray sa kadusina siguro ti apo ko na. Lukas to'y kagwapaw, ay na, makapaayat ket nga ta. Siguro no babae ti anak da, napintas. Lakit di Ay, iso nga agpaaduda kumatap no umadaw ti pulida. Tommy, dakelan ti anak ta. Duan ti tawin na, mabalin manen. Mabalinan ti. Mabalin manen nga adyan Ay, orewawan. Manjak nga rodon, Barbie. Anya, nga may sapal at anak ta. Mayurang tamit Oray saan nga rude na walo. Oray upat latan. Dua lalaki, kan dua babae. Manjak nga rodon. Oray pilitan nak talaga manjakon. Saan mata si kati marigatan nga agsikog. Iso nalakalakan kati mangibagay ti kasta. Di mo ngamin marik na tirik nak nga ganak.
Saan mat ka nung agpapada tirik na ti panagsikog? Adda narigat, adda mat saan? Ay, basta. Manjakon no kunak. Manjakon. Period. Papanam, Tommy. Mapana kay Clinic. Agpasuro akman no niya tirumbang nga ramidok. Tapno saan ako ngagsikog. Anya? Ay saan? Di ka mapan. May sapa na di anak ta. Nayunan ta pa yung redwa. Manjak nga ro doon. Apay ayada, gulit ka. Sige, ora may salang aruden. May sapa yung babae, tapno da pang beauty queen nga anak ta. Baybay amon day ta. Nagrigat tagsikog kan aganak kunak manen. Sige, sige. Mapana kon. Aldawan. Oh, apay analiday ka asimrek dito'y parlor, Barbie. Awan, Maxine. Amamukan, Barbie. Saan ka sigod akas na? Sigod anaragsak ka, tunggal sumrek ka dito'y parlor. Adda ka di parikot mo. Nagapa kayo iti asawa? Ay, iso nga ro na ng asawa akit babae, tap na aganak kami ti ado, ngam di naman kaya ti agsikugan. Anya, apay nga ikat nagubing pailaang mati asawam. Wal nga ron, aganak pa iti lima dahil dyan o kayat na. Ay, oray kumanik kanak pa iti maysa, tabaring babae, taurin muston, agam di naman kayatan ti agsikog. Marigatan ka no. Kat ay aywam kasaritam anaimbag. Ay no, apain nakno dahi tati pagsaritaan mi. Iso bay akon. Makapadismaya. Rabin ngam awampay lang de jab Barbie nanang. Apay, di na imbaga ti rason no apay ang marabyan manen. Saan ngagtetext de kanyak nanang? Nagbalbaliw san dya manugang yung. Timam na imuton. Apay, agap-apa kayo ay anak ko. Timutlasan ko na panagsikog tisan may pagkinkin na awatan. Ay, apay, talaga ka din adi mo kaya ti agsikog anak ko. Saan nga ro doon? Nagrigat. Manipod iti panaginaw, aging kay iti panaganak. Nagrigat, pati panagtagibi. Amangan no day tati gurguraan na. Iso ako nam akaslat ti mam na ayan kan ka. Diyak mo Ngun siguro Nga mo reguraan na kon. Basta diyak kayatan tagsikog. Huston ti may isang anak mi. Ibagaman tagpaiso kanyak Barbie. Aglalaki kanya. Di naklap ganin ti kayat kong aramiden. Tawan matlat pakibiyangam kanya kon. Tilakay kayat mo ti masursurot. Kat, pudno nga ron nga dalalakim, kasta ka di. Maturog takit din. Makaturturog akon. Nabanug akit ti trabaho. Barbie, namin adun anailawan ta. Kasanon ngay numaaman ni Tommy ti may papan ka data. Awan karbangan ng agungan. Tawan matlat pakibiyangan na itiriknak. Sinakit din ata datang tiyag din na Maxine. Anya, sigurado ka? Wan. Napagpilyan na, sikatipilyak. Tawiling kang agsikog para kanyak. Kaya't ko ngamin tiyagpaado. Na-develop mo tintiriknakan ka. Mauray ba din ka? Kat nakasagana ak amang ipaay iti anakan ka. Agya manak Maxine. Uy na, naimbagpay ken ka ta maawatan nak. Ngamjaya sawak, ay, dinak maawatan. Basta ikarim atakdaran nak ano agsikugak, Barbie. Wan, promise, Maxine. Barbie, kasano da ito yan? Masikugak matan. Ha? Talaga? Oo, sapay ko mata babaeng na ita. Oh, di ka madanagan. Ta sinaakon ni Tommy. Datan tiyag din na, Maxine. No idarum na tangay. Kasarita ka na yung bag. Ipalawag ko tiya amin, tapno saan nga agaramin, iti pagdaksanta. Awanan kay tibain. Ay, di ka itong paa. Anya ka matang Tommy. Traitor ka kiti nga asawa. Nagsingsing patak para kan ka kaniti anak ta. Nagbalbaliwak. Tapno mga barwanan ta. Ngam kasta gayam tararamidam. Sorry talaga, Tommy. Ngam nailawaan kami ka ni Maxine.
masikugan. Ay, yung paki mami na nagargarat mo ta pumanaw kan, Barbie. Saan ka napagan ano? Pagkawanan na kumatomi, sapay kumata maawatan nak. Kasapula kami ti ado nga anak. Sorry. Babae timpas ngay mo, Maxine. Ang apay ngay, asan ba't ngay malay ti agong ta? Tolnos tamat ngagpadpada, nga mapay alupap ti agong ti anak ta. Ha? Kwa. Kanagpanata anak po daw. Nga apay anang isit timpas ngay mo. Kwa. Saan pa'y amadlaw ita, tabasik pa'y? Nakanak ka gawin man, Maxine. Ha? Apay nga da ka dito eh. Pumanaw ka dito eh. Uray sininaan akon. Nagdalat tamat karbanga kiti anak ta. Ha? Anak? Anyat kaya ta sa ulay ito ang lalaki, Maxine? Ulbud day ta lalaki. Di na mo ti bagbagan na. Agbala day ta. Di mo patpat yan. Putot ko timpas ngayon ni Maxine. Nabaya ka nagdun na kami, iti lugar mi. Ngam idi aginawan, pimanaw, tanaw man kanyak. Anya? Ang mga nagparparbulay ti sarita na di alala kay anak ka. Saan, tatang? Tayong pakita na kanyak na iti pamaniknek. Kan iso, ti karupropa timpas nga ni Maxine. Anya? Anya ngay ita? Apay nga may na nagbabae ka anak ka. Kat masikog pa'y gaya man. Diya ka mo masikog ni Maxine, tatang. Linokonak na diya babae. Ay, anya ngay, nalawan kan. Kunam nga giwaras kay tipulay. Ngam saan mo't gaya man nagtaon kin ka. Pag nakmam na ita, napasamak kin ka. Narigat ngamin ti manglukaw, ta narigat ti makarma, anak kaw. Sa pagpampanunutam na ita. Apay nga da ka. Umayak agid daw, iti pamakawan mo, Tommy. Sorry, no naaramid ko ti kastsay. Barbie. Pagbababaw, ang tinaramid ko. Nakulapan ti panunot ko. Nakasaganak amang sulnit, iti nagbasulak. Pangasim at awatin na kumamanan. Promise, diya ko na ulitan tinaramid ko. Sana kaskarina ti mamakawan. Sige. Ipagpagapok iti anak ta. Takanayon na ka sa pulan. Kanayon ngagsangit no malagip na ka. Masyanakan ko na. Iso nga la, awatan ka manan. Basta takduram ti karim. One, promise, Tommy. Nay, apay ngagbakbakwar ka, Tommy. Masikugak, Barbie. Sigurado ka? Un, nakarga anak. Nalipatak tinagtumariti sigod at tumtumarak ididimtang ka. Allah, kasano nga rutaytan. Jakmat kaya na marigatan kang agsikol. Ala, sana balen. At daditan. Ipatagtada ito ita anak takot nga ronda. Mala, di ka madanagan. Taramidak matya amin nakabaala ka mang tulong ken ka. Tapos saan ka unay amarigatan. Hoy na, nakaragrag sakak, Tommy. Jack may ladawan ti kinaragsak ko, idinagsikog manan ti asawak. Jack mataninuli ti naramid ko, ti panagbasol ko. Pagbababawyak na diyeng naramid ko isa kanayon ti panagsorry kiti asawak. Kat itadakkel ang dagiti duangan nakmi, kat napintas kan guwapo dagitoy. Kat ipanpanakkel mi unay ida tadimakkel da na saya at nganak. Alakastan, tigayim mo, Barbie. Alaga gayam ditan tinagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.
Naragsak nga oras kanal daw iti tunggal maysa. Welcome kayo manan nga agbuyak kanagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kat kapadasan man ni Kabsat Sita san napudnanagan, tintay patangatang dito'y manang biyanang a drama. Ngamsak ba iti amin, hello mampay kada Annabel Aquino Banton, dita Kawayan City Isabela, ni Jerry Salibad dita Kalinga, kaya ni Victoria Calambra. Kastoy man nga rod di ko na ni Kabsat Sita, dear manang biyanang, may sa ako na senior citizen. Adda kabsat ko asina iti asawa isong agmaymaysan nga agbibiyag. Kat gaputawan balay na pag naadan na, nakipagnad iti balay ti inami, kat ison ti kadkadwa ti inami iti balay na. Rogyak nga rudan, ti agsalaysay. Pepe! Ayan mo! Ah, Pepe! Ay, tangiwat siyo man. Umanukaw kay manditan. Anya tipok-pukaw yo aya. Kababain ka na iti karuba. Nakarariwawa kayaw. Mapokpukaw ti walit ko. Ayan nan, inalam manan. Inala nga. Kinabawan nyo man tinangikan yaon. Dala siguro dita pandag tipungan nyo Awan mat, 5 taon na berbero kag ngamawamat. Inalam sa, inggatang mo iti ara. Ay, di nyo man amo ti bagbagayaw. Dita nyo dita pandag tipungan yaw. Awang araw! May bayan yun ano awanay. Awan mutlat karga na. 5 pisos sa mutlat karga na jay. Nay, apay nga ma'am, inalaman niya. Saan nga road? Lagulit kayo man na kunak. Maturo kayo kit din tarabiin. Isubleyo ti pitakak, tanusan ni darom kayo. Agulimag kayon kunak na Kahit yung sakit ti. Ala, maturo kayo. Didak pagpungto tayo. Uyo anak ko, ingkanto man kita, daapong kan angkel mo dita balayda. Idungungtan sa manan ni angkel mo nilulam idirapi Nangag mo day chay. Wala nang. Nagpiksa ti boses da. Nagapadan sa manan. Day chay tumot nga angkel mo. Amo na nga agkabaw ni lulam. Ngam tutupan na pailaang. Awan mo't ngamin aanusan niya Uncle Pepe na nang. Di na maawatan ni Lola. Wan nga raw, siya kumatimapan. Ngam, nasakit pailaang batisikat ko. Marigata na ka magnanak ko. Ala, siya kundi mapananang. Dito'y kayo lang balay. Apong? Apay, anyat sang sangitan niya Ay, darom ko, day jaya tao, agtatakaw. Asina, Apong? Day karobak ngagnagan ni ti Pipe. Ha? Agtatakaw, day jaya karoba. Anak yun ni Uncle Pepe, Apong. Saan nyo akaaruba? Ay, anak ka. Ay, agtatakaw, day jay. Inala na jay pitakak. Amang ang nadarang dito kamayo. Mapit lang, tabiro ka, Apong. Ay, nabayagan na berbero kak day jay. 5 tawanan. Iso na ito, Apong. Nay, nangalam! Wan, iso daita! Ay na, naragirag yung mait. Adda dito sirok ti kamayaw. Di kasama tagdigdigo sana pong. Manjak, malaminak. Ay na, amin anaw, ngay bagak nagdigaws. Ngam di na kayat, uyaw. Natangkan ti ulo na ita nga apong mau. Kaya't nala siguro ti maayaw, Uncle. Nalakamot lalamlamyungan ni apong kay. Ay, awan lat oras kaw amang lamlamyong dita. Alaan nyo man langan, di balalyaw ni apong mau. Ha? Jak masangaw ti mga sikaso kan kuana. Kanayon nakmut lang apaan. Saan ngagpakaturog? Katnay, kababain ka nagiti kaaruba. Nakarariwawa. Nanang, alaan tayo kanon dito balay ni apong. Masadot kanon nyangkel ang mga sikaso kan kuana. Anya, Kan kaslasan ngagdigdigos ni apong. Di mo't ngamin ay aywan ni Uncle. apay ngay apapanawan na ni nanang ijay. Katbalay ni nanang dayjay. Iso nga rood ang nagnaad ijay ni uncle mo. Tapno adda mga sikaso kan kuana.
Kasta matimbagan ni Uncle Nanang. Kasarita yun to ah. Pasensya kan iti daytoy ang maibaga, kabagis Pepe, ah? Di ka kumamasasaip. Ngam awan balay mo, iso anak ipagnaid ka kininanang dito'y balay na. Naragsakan mo't ni nanang tada ka akad kadwana. Ngam itatag kabawan, papanawo maun. Balay na daytoy, ngam apay apapanawom nga eh. Saan ka wapapanawin manang sita? Pag naundag pa ilay di balayo ah, tanay, jak masikasaw. Kan di nakmatla dengdenggan. Di napatpat yan ti may bagbagakan kuana. Lamlam yung takas tati kayat ni nanang kabagis. Masapul nga atidug ti pasensyam ang mga sikasukan kwa na. Ket awan mo't nga rod pasensya kaon. Naibusan manang. Ay, alang nga rod ah. Kasi mo't ni nanang no awan mga sikasukan kwa na. Iso sige, pag naudin mi nga rodan ijay balay, Pepe. Yawid may ni nanang. Dong dong wan kanto unay Apong. unay. Maturog kayong, Rabin. Sana ka makaturo. Kaya't kultiagan son. Indayunan Asus. kanto Rabi, ako mananta kayo. itisi Maturog kayo nuwan. namay. Mandak nga rod. Andak kayat yung aramidag. Agkantawan wag sangit nga griyaw-riyaw. Ha? Sige nga ron. Agkanta kayo latapong. Ala, agkanta kayo, ta i-video kayo man. Di kayo matlag pakaturog. Iso nga, i-video kayo man langan. Tol-tolodan kanto na lumamay magamuanan ingkanto may libay. Apay, asino na giti bisita yu tayo agsapa, sakka. Ay na, dagitay man barkada ti kapsat ko a vlogger manong. Vlogger. Wen, napanda nagdidigos ijay karayan. Kat nag-video-video da ijay. Ayway, kasla agblablag samot tan di kabsat mau. Una, pangururayan na kano iti trabaho na. Taadon dagiti inaplayan na trabaho. Ngam awan pa'y mat imawag kan kwa na. Nagadungarudan na giti vlogger di ti lugar tayo. Kat oray samot si kamanong. At damat nakitak a post mo. In-post mo mat jay kaadam ijay talon mong agmulmula iti parya. Pinadas ko lang hanggang makapadismayamot ag-upload iti video. Tal-talumot di views na. Anya? Kat, asino ngay nga ta jay doa kadwa ka nagbuya? Daka mo ano asino di Maysa. Basta siya ti Maysa. May katlo ka ng buya. Anya? Kunada ngamin kahit nga da kwarta dita social media. Kaya't ko kumapadasan ng awan ba't agbuya. Agpasuro ka ijay ka anak kam aani uyo manong. Agblablag matlaan mo. Padak ba't labas ti views na dayay. Iso nga agtalo naklatan. Talaga siguro apa nagtalon ti nakaisaltikan ti gasat kao. Anyat kuko uyo. Agid editak man. Editak tayo kansyon niya pong tayo. Yapload ko man nanang. Anya, ayun. Ado ti mabuybuyak amang ipopos kadagiti apong dangag kabawan. Nagadumot ti agbuybuya. Wala ta makaparayaw da ngamin o duma. Isa padasak man kidi nga upload ti video ni Apong. Dong dong wen kanto unay unay indayunan kanto iti sinamay. Nane. Naglukon na di nga uyaw. Apa nga impos na ni Nanang. Nagalupa ti views na. Naglukon na di ka nakakaon. Tilararaminan na content na. Awagak man. Oh. Hello, Uncle. Nakawag kayo, Mike. Ayan, Mau. Ada titi pala, Uncle. Pakpakanak niya po.
Sige, ta dumagasak man dito balayaw. May mayat no personal ti panagsarita ta. Bye! Sana nasaya at yar aramidem, uyaw. Pagbalinam ka na content ta apong maun. Awan amo ta apong mau. Ngam kasta yar aramidem. Awan mo takas na angkal. Pagkakatawaan dan ta inamay. Gapiti kastangar aramidem. Nagkatawa naman, gaputa marayaw na angkal. Adun to, pati marayaw, gaputa nalaing latang agkantan niya apong nga ure baketan. Basta man jak. Jak kanunungan ti kastangar aramidem. Isardeng mau, tararamidam. Angkal, no kasapulan na yawid ko ni nanang ijabalay. Aramidag. Ayan ti inam. Kasaritak man. Apay nga turok na ti kastangar aramidam. Imbes sa pribado ti panagbiag ni nanang, ipabablik mo, Mike. Apay nga intulok yung ayawid na niya apong ngay nanang. Agpilit mo't nga road. Baybay am no kasta ti kayat na. Basta di na baybayan ni apong mo. Di na ngamin kayat ti panangipost ko kani apong. Wen, inung tandak pay ah. Apay ka no nga impalubos ko nga ipost mo ni apong mo. Katawan mo't dakas iti dayta. Adun to pay ti marayaw ko nak ah. Ngam nagungat latta. Anyan. Malabaybay amon, taamangan no dayta ti pamkwatan ti saan tayo apagkikinnaawatan. Iso apat gantalatan ti kayat na. Taamumatan ti ugali dya ulitag mo. Naglaka nga agong ungat. Nanang, denggenak. Nagluto ak iti lugaw ka na, muan. Ita, impasangaw ti kamera ka na ta. Subuan ka, wan. Apay day ta kamera? Ag-video ta, subuan ka, wan. Ha? Wan, kunam. Awan. Iyon konti kamera nanang. Mao din na subo na ito nanang, wan. Ag nga ka. Alay ta. Nalpas ka na nanang. At ito tinanaom na eh. Uminom ka, wan. Agkape Uminom ka pa iti tanong Alan, uminom ka wan. kape nga ron, ti kayat ko. Manjak day ta! Ay sos, na, apay ngay at tinipay mo ti tasa. Awanan naibulingan ti tanong. Kape ti kayat ko. Ay, mala, agpakada tapay nga ron dito video. Bye-bye, kunam. Bye-bye. Ala kakapsat, aging galangin di tati, video may tangal daw. Ketagyaman kami tin kay panagbuya. Ay, maglabos ka na bakit Apay nga agungot ka manan. Nagsingpad ka laitay. Ala, punasam na tayong buling madanom. Tarasam! Ay, wana. Wan, prepay. Nanang, kitaan niyo to'y inyapload niya, uncle. Ha? Ni, video mo't ni nanang dayta. Wine, kung di ungat iti siya kinag-upload, gayam imapal. Ay nagloko mo't dayta nga angkel mon. Kunana di na kayat nga ipubliko ti kabibiyag niya apong mo. Nang rona ita nga agkabawan, ngam inyaplod na mutang. May salat ti kayat asawan ti panagunget na kada tayo, nanang. Imapal. Ti kayat na, isaw ti mangyaplod ka ni apong. Nimot apong tereng ti content ni Mang Pepe akabagis yun na nasita. Huwag nga rod kundi ungat ide. Ay na, diyak ko marabang nga is-istoryaan di kapsat ko. Nga mapunwanak mo't no daduma. Agungat ngamin idi impos ti anak ko ni apong na. Ngamita, isumat ta ti mangyap upload iti video ti inamay. Ay, kasta ay hanana. Apay ngay amasapol nga agungot. Di duwada ko man amang upload. Mabalin mo. Diyak amuman iti day ti akapsat ko. Saan matkit di a big deal day takada kami. Masaukla ang balasan ko. Ay na, isunsalat ko kuenan.
Di mang ibid-video kini inang yung. Amin nga aramidan ni inang yung. I-video na, sana i-upload. Kat baybay ano kasta ti kayat ng aramidan. Basta di na kumabaybayan dyan nami. Isungayin nalami idi, tamabaybayan namat. Saan mat siguro ita, nana? Ta iso akanayon ng ti ayan ti atensyon na. Sapay la kumaa, balasang ko. Tata Pepe, lima ba sakit yan timulay iti aparya? Naksat matan. Di yun sa masipsibuganan. Yak masagaw ti mapanagsibog-sibog dita ineng. Bisyak. Ay, sayang day jay ha? Sapay adun nagiti babasita bunga na. May mayat ti trabaho kitan. Aginanakaw nga gamulo iti daga. May mayat ti pagsapula kitan ta dakdakkel ti kita. Ha? Andan sa bala trabaho yaw, tata? Wen, sinarekon ti lubong ti social media. Padasek man met vlog. Apay, nagsweldo kaya na ya. Saan pa'y matkinde nga magsweldo akto Maur-urnungan tayo sweldo aktaw. Ala, hanggang nagsayang madagiti mulay yo, tata. No kaya yo, asikaswag, ta gudwa tayo ito'y timapit. Oray ko kwam amin na. Jakpagan, ano na jayan? Ha? Sigurado kayo ha? Awan binabaw yan, tata. Uwan ko naklangarunan. Sibugam no magagat ka. Awan pakipiyaga ki jayan. Mga nakon, mabisin nakon. Madamdaman, jakpay nakalutaw. Agkansyon ka pa ay. Ay manjak, manganti kayat ko. Makaraman ka kanyak no di kagtong palitikayat ka. Ala, agkanta ka, ta agvideo ka. Mga anak nga rodan Uy, basta agkanta ka pa ay. Sige, tanay, iun kong tibidyaw. May isa, dua, talo, go! Dong dong one control, unay unay, indayonan kanto. Tata Pepe, imma dun ti followers yo gapo kini apong tireng. Gapo mutla kanyak Gapo ti bandog ka nga edit ka nagbidvideo iti upload ka. Win angam dakal katulungan nyo ni apong tireng anang paado ti views kan followers yo. Barang agbyag pa iti napaot tapno adda akanayon ti i-content ka ineng. Pepe! Umay nakpakananan Mabisi na ka! Diyak pa nang nangan! Makatawanan! Sige, dahil nakpakanunan ni nanang ka ineng. Agawid ka mo tayo. Agawid ako ni Jebalay ti anak ko. Kani uyong apo ko. Kailew ko idan. Ay saan? Di ka mapanijay nanang. Mapanak, tamabisinak. Di nakmat pakpakanan. Day talagan kansyon ti araramidak dito yan. Makabandog mati paparamid mo. Di nakmangarod pakanan. Nakapilpili ka mo titimakan. Di mo mo't kaya tikilaban. Katujak nga ron masangot yung lutaw. Kilaban ang nakatangtangkan. Awang nga ron ni pagwapangal-ngal ko. Ang damot gugot mo pagngal-ngal mo. Nakaarti ka matabak-baketan. Basta gawid ako. Di ka pumanaw ko ng Ibatan na. Di ka makarwar dito sa Ligyaw. Agyan kayo lang dito. Ibatik to yung cellphone dito sa ngwanam na nga. Agkanta ka wan ta, ag-live ta. Ag-live nga? Live Makita na kay ti ano at tao. Buyan na ka. Agkanta ka wan ta, inakitaan jay lut-lut-lut apulutan minumadamdama. Sige. Ay, siyak ngay. Pulutan ko ngay mat. Natangken na jay. Di mo mangal-ngal. Ala, rugya mong tagkanta. Ta iyon konti live to FB. Sige, kansyaon. Dadarap dapak dagnanayon nagitilailum kanya. Ata, panawan kayo dito yan.
Rata Kando. Ay, ayan nga ta, dagiti mang buya kanyak. Kuna na nga duda, amawamay. Awam makita ka tao dito, cellphone na. Hello? Ada kayaw? Diya ko nagkansunwan ta, mabanbanog akaw. Tapno amuyaw, kanayon nakapilitan nga agkansun ni Pepe. No diya kagtong paliti kaya na, tanak. Layatan na ka? Di nakpay pakpakanan. Kani popopok nak dito silid ko. Kuna nang agkabawak ngam samat. Amok matibag-bagak. Adalang nagitay malipatak no dadroma. Ha? Agin sising pa day no ada kamera. Ngam no awan. Naguyong kaniyak. Promise. Nanang, nalpas ka na nagkanta. Ay, aday tan. Ay, pagamanan, engkanto malibay. Ay, aday ta. Kalkal Pasko, Pepe. Di kan samot nagkanta nanang. Insardeng mong samay. Malang raw, nagbabay ka. Bye-bye. Nagkanta ka wano saan? Apay jak nang nagtikanta mi di kusina. Kat nagpigsamad ti kansyon mo no ka. Nabanog nga ron, Mart. Ay, di ka mangmangan. Dahil ti dusam. Apay ayawid yun ni nanang kat mayat mo tibiyag na ditaw manang sita. Asikasok mo tanay bag. Nabuya mi ti live ni Nanang Pepe. Nagado timbagbaga na ijay kontrakan ka. Ha? Kaanaw? Eh, apay na jay. Jak binuyang agpaiso na dyan nanyat nimbagbaga na iday. Nabarte ka kami ni din. Wan takanayon mo ti panaginom yu dito'y balay ni Nanang. Di mo pa'y pakanunan ti inata. No dagiti ka inumam, mailutwam iti pulutan da. Ngam ni Nanang saan? Ha? Amoy amat nga kabaw ni nanang. Agkabaw, ngam saan nga iti amin agundaway kat di na amot ibagbaga na. Limpyo ni Nanang. At dalatay tiyempo ang makabawan na ti pangikan na kadagiti gamit na. Ha? Iso nga agpin na sensyatan, Pepe. Ngam alaan min ni Nanang ijay balay. Nanang, nyangkel, intaray da iti ospital. Ha? Apay ka no? Naatake ka no, hindi pa gininuman da. Anya, kat kumusta ngay ngataan? Diyak ka mo, nanang. Mapanag iti ospital, itamat lang. Umayak to mo at anak ko. Walan. Maring gata na ko nga kote kan ang sao. Wan nga rood ka bagis. Una yun ti kasta nagbambanagam. Ala, tangay awan ka duam ijay balay ni Nanang. Ijay tubalayon ti pagnaudam. Tada kami ti mga sikasukan ka. Kababain. Mabainak ka na kayo. Nagalas ti aramid ko iti kalabas. Mabainak. Pagbainam ko makatawan mo ti sabali nga agtitinulong nusan at tayo. Pagkawanan da kuma. Mababainak ka na kayo, manang. Ala, sanan aday tati panunutam. Agpaimbag kakitde. Nagnad nga rod ti kabsat ko iti balay mikat da kami tinangasikasukan kwa na bayat ti pan na kay dalit na. Ngam kalpasan ti sumagmamanabulan pimusay metlaan. Nasakit lata para kada kami ti papanawnan nga orekas jay ti nararamid na iti kalabas. Alakastan, tigayem mo, sita. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayemyo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.